tuve hasi hanyuma ayo mashi tuyazamure tubakira muri kino giterane cyangwa muri kino gitaramo. Nasaba bene na madame kugira ngo mubatwakirire kuko namwe murabahazi nyawe niba ari barumuna banyu niba ari impanga zanyu sinzi uko twabita ariko ni kariyeri imwe. Rero turabakiriye muri uyu mwanya mwagize neza. Nabanza nzamu y'umugoroba itanu nanjye nzamu 200.
Ndakomerezaho mube mwitegura ngiye kubabwira gusubiza tubikora mu buryo bwihuse kugira ngo tuze gukomeza n'igitaramo sinifuza gutinda pe cyokoze ni mutinza mfite kwihangana kwishi ni mutinza Uzima,
Twabasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Yesu ashimwe. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, umwuka n'ubwenge. Igice cy'umwuka niho hari inzira yo kuba connected n'Imana. Nkeneye ngo iyo spirit cyangwa umwuka wawe uconnectinge n'ikirere cy'ijuru. Ndabizi neza ko kugira neza kw'Imana kuza mu buzima bwawe. Dufata isengesho rito, hari ikintu kandi ejo bundi birambwira ngo igihe ubugingo buzokorwa umubiri uzosigara. Ubuzima bwawe ni umukozi. Wizere ko nutaha hari ijisho kuri rusange. Imbere y'amaso yawe indirimbo nito amajwi n'abandi barayagira, ariko uzabasha kugirira neza iyo tubasha gufungura network y'umwuka, ukabasha kuganiriza ubugingo buvuye ubugingo bwangiritse bugahindurwa busha iyo turi muri wowe Mana. Turabizi kuzogaruka, ariko ineza yawe muri byago bizonyuma iteka ryose. Tuje imbere y'ubwiza bwawe, iki kibanza ucuzuza umunezero, iki kibanza ucuzuza imbaraga zawe. Ubugingo bw'abantu bukiri, ubugingo bw'abantu bubuke, ubuzima bw'abantu bubake. Igitaramo gisigaye ntacyo kugabira cyose. Imana igumugisha wakoze cyane.